السلام علیکم واجہان بار رستہ کے سوداگر پنچ علی جمع زامرانی کتاب واجہ میرو یا دک کے سیبیاری پشماک نامی بوریں شالیں و کنے دیوات کے شپا میروے جنک کے وابجاہ درست مضبوطن تو آئین جنک گلو بالات میرو بوریں شالے کے سب انگیز خود کے بوریں شال او جہاں بوریں شال روچے روزگار حسد ملک حسد بادشاہ سکے تھروندے بادشاہیت یک روچے آ دربارہ نشتگت آئی دل تہا حیال ہاتھ بلے آئیے وتی دل حیال زانت اپد درست نشتگیں درباریاں چارگا لگت آنی نندگو آنی پوچھ پوشاکاں چارگا لگت بلے آئی دل دمکان حیالانی واغاں شوتو سربوت بلے آئیے دل دمکان حیالانی واغاں شوتو سربوت بادشاہ دلا بوریں شال لوٹت اپدا دربار نشتگین درباری چاپلوسو درباری وزیران چارگا لگتو بین گون درباری وزیران کتو گوشتی منی دل یک بوریں شال لوٹیت ایک بوریں شال انچے شالی بھی بیت کہ بے مٹو بے درور بھی بیت اویچ کس ای ملک تحت چوشے شال گورا مبیت ہیچ کسا ای ملک تحت چوشے شال گورا مبیت و ہیچ کسا تنیگا چوشے شال حد نکرتک ای شال شمارا وزیران 24 ادار تہا اٹکنگو آرگینت اگر شما 24 ادارہ ای بوریں شال اڈ نکت نیا آورت شمی جا بندی جا قیدیان بدلا آسیاب و داندرشی جنتران سرا داندرشی بھی بیت شمی جا من چلین پرکنوکان وزیر کنانو کہ آپ چلین آپان کیلان زانند دربار وزیر یکدومیت چارگا لگتند آیا بادشاہ نیمگا چاری تو درستا پتھرس لرز یک پارگیا گوشت کہ پاکی آوان تر سلامتو جاندرا جلوناک دولدار کنات پی حاطرہ ما کوہاں کپ کنیں بوریں شال کیے درست دربار درات کن تو بلے سخت فکرمند بوتن کہ اگر بادشاہ بوریں شال ما 24 ادارہ حج کتن آورت نکوت مارا بادشاہ قیدیان داندرش کند می جا چلین پرکنوک درباری وزیر بند ہرچ یک کیا پتوش لرز یک نیمگی شتو یک وزیر مالدار سنگتی استد که آیا میهر و بزگل هستد وزیر پریشان حالی و تی ہمیں مالدار سنگتی براہندگے برا شتو مالدار ہما دمانا ہما ہینا نانو آپ چلیم تام کتو بل وزیر گوشت من چلیمی و تامی و ورگ و چرگی نام من ہچ نورم مالدار جس کو پرچا
پرچہ نورے وزیر بلاہیں آو اوپر کشتو مالدار پدا گوشت تو چوشے مرد نبوتگے وش خوراکو وش گپی بوتگے ترا چونن کتی دل بندن تو سخت پریشان ہے. وزیر گوشت جستا مکم بادشاہ حکمہ رن دل ورگ نکشید منی وزیری روت مزانا منی جا جنتر بنائنت بادشاہ دل بوریں شال لوٹید میں ای بوریں شالا 24 ادارے تہا چکل بیارام تا منا بوریں شال تو ہٹ نکنے ندیے من نام تام نورام مالداری مرد جنک گدان چھلجاوا تاپگ سرا نام پسگایت آنی گپاں اشکنگو گوشدارگا رست آن گپاں اشکنگو گوشدارگایت جنک کا گوتی پتا گوشت وزیر بگوش آپ تام بکام وتی ورگ بند مکام وت برا درجاہ بکام بادشاہ بوریں شال منتر سے بادشاہ قرار پیسر ہٹ کنان دیام وزیر ناکامین دل کامی نام وارت بلے آتور سے آماچات کہ منی وزیری روت من قیدیان جنتر بنا دان درست با مالدار جنک ہما ہینا ہما دمانا وتی میتگے ماہیں کاٹ دزگوہار لوٹائیں تنت آیا میہڑو جوانے پشم پیسر گن جلکا رستگتن آئیے وتی رستگیں بندیک کھونٹجا بورتن بندیک سک ڈولدار نرم تنت آئی دزگوہاراں بندیک جگبری چارتن تو پدا آئیے گن دزگوہارانو ڈولداریں بندیک کھونٹجا بورتن و شت پت کتن و شارے گپگا لگتن آئیے شال تا درچ کو دارانی پول پجوانی وڑیا گپ تو نقش کت شال میتگے درستی کالانی دسکارت آیا ای شال میتگے کلانی جنینو کونٹو وپاں پیش داشت ادرست حیران بوتن ای شال میتگے ماہیں کھاڑاں چھوں وقتک جنہیں کا شال پتا دات کہ وزیر بدے مالدارا شال وزیرہ دات وزیر شال چارت حیران بود پا دات چگلا ناچا لگ گت وزیر گربالا بادشاہ دربارہ آت شالی بادشاہ دات بادشاہ شال ہم چکدیست آئی چارگا لگ گت آئیے شال تک دوست بود آئیے شال گورا کتو دربار سرجمی درباریاں شال ڈولداری وزبت و ستا کت سرجمی وزیر گرو بال بوتند بادشاہ گوشت ای شال تو کجا آورتا کہ ہٹ کتک ای کونڈگواب کینت وزیر گوشت ای شالا منی مالداریں سنگتی ماہیں دستگ ہٹ کتک و وقتک بادشاہ گوشت باندہ ماں ہمایانی میتگا ببر وزیر ایدگے روچ بادشاہ ہوتی مالداریں سنگت میتگا بورت مالداریں سنگت اسک بعض عزت داتن ورگ و چرگ چلی متام کتن بلے بادشاہ گوشت میں ہچ نورام مالدار جس کو بادشاہ سلامت پرچی نورے تو میں مہمان ہے
بادشاہ گوشت میں ہمہ شرط من مان تام ورم تو من پوتی ماہیں دوستگا زامات کنے. مالدار کمی حیران بود پدا فکرمند بود. بادشاہ سارگا لگ گئے گوشتی تو نان و آب تام بکم میں وتی ماہیں دوستگا جست کنم. بلے بادشاہ گوشت من ہچ نان تام نورم تا تو منا پسو دستا مدے. مالدار شتو اتی جنک کی جوست کو کہ بادشاہ آپ تام نوارگائنت آئیے پتو گواجارا اور تک تو چھ گوشے جنک کا اتی مکہیں مات نیمگا چارت سری جار کوت. مالدار لوگ بانوں کا گوشت پھی جنک راضی ہیں تو بادشاہ زامات بکم. مالدار بادشاہ زامات کو ہما یقین روز سے بادشاہ آروز بود. شپا بادشاہ گون جنک کا گوشت تو منی لوگ بانوں کے اگر ترا بود کمارے ہس منا یک مردی چوکی لوٹیت یک انچین تائیت گوریک منی گورائنت یک انچین نریانو ہس پیک منی سوارم. بادشاہ ہما شپا وتی بادگیرہ شد. دو سے روز رند بادشاہ لوگ بانو کا بوری دستگوار لاتی زرگر استاد دارتراس زرتو وتی مردیں پوشاکی گورا کد زانگ نبود جنینی آئی وتی کاروان زرت بادشاہ بادگیرہ شتن. کاروان مسترت آیان درستان بادشاہ بادگیر کسا بنجر کت دار تراشت استایان دا سکار چو موبنگ و کودال جتو ہٹ کت زرگران سور تنگین نگرو ہٹ جت. جنک کا بس ہمیں خبر کت کہ منگو بادشاہ شرطی ہست. بادشاہ وزیر آئی گو وزیرہ گوشت منگو بادشاہ شرطی ہستن. وزیر بادشاہ حال داد کہ روم بی کار روم بی زرگر روم بی دارتراس اور روم بی استا بادگیر کسا آتکگن بنجلش کتک و نشتگن ایشانی کماش و مستر گون تو شرطی هست. بادشاہ شد بلے بادشاہ آپ پجا نہ آورد کہ ای منی لوگ بانک کے کہ مردینی گود پوشاکانی پاہائیں. بادشاہ گوشت تر چونے شرطی هست. آئیے گوشت شپا بیا من ای چراغا اتی پیشی سرا ایر کنام. پیشی یک اداره هیچ نسورید اگر سورید منی مادگین هست تیگین اگر پیشی نسورید پی نریان منی گین. بادشاہ شرط منت چراغ پیشی سرا ایر کرد پیشی یک اداره نسورید. بادشاہ اتی اسب داد پدا دیگه شرطی بستش که من دیگه یک اداره چراغ پیشی سرین سرا ایر کنم. پیشی ہمیں یکی سارا اشتید و هیچ نسورید هیچ سرپر نکن. اگر سورید چراغ کپت منی اسب تیگین اگر نه گرتی سور وری تایید منی گین. بادشاہ راضی بود. چراغ پیشی سرین سرا ایر کنک بود پیشی نسورید. بادشاہ اتی سور گوری تایید داتن. پدا آیا شرط بست که یک اداره
چراغ پیشیے سر بانا کنگ بھی چراغ پیشیے سر بانا کنگ بھی پیشیے میں یکے حسابہ اشتیت اگر پیشیر چراغ دور دات چماہیں کار جنکا یکے شپی تھیجیں تو وقت واب کم بادشاہ پگلے راضی بود دل تہا وجنود بود کہ اسب سور گوری تایید شرط شتگن بلکہ سیاہیں شپا ماہیں کھاڑے لذت روشنا مائکاں بکن آئیے چراغ پیشیے سرا ایر کرت چیرکائی مشک چکی سگا کشت یردات پیشیے ہنچوش کے مشک دیست گنبد کت چراغ کپت بادشاہ گوشت ترا شرط برتگ آئیے گوشت ہو مانا شرط برتگ تو ہم دا صبر کا من روا ماہیں کھاڑے تی گورا را دیاں گشادہ شد اتی مردنی گد پوشاک چگورا در کتنت جوڑیے وش دورداریں عروسی السی گورا کتو مسکو مالوی دونانگون دتو لبابی داتو مشت بادشاہ گورا ہاتک شب تہارت آنکاب تاحت ہنچوش بادشاہ نزدیک رسد کندیر آسے روشنائیہ آئیہ گوشت بادشاہ چمس کے مالباں دونانی وشیں وشبواں شاداں بود بادشاہ نہ جانت کہ منی وتی جند لوگ مانوکتے میں ندوارا وجہ آدھے قسمتانی گوڑو کشتری وانے کیسے واجہ روانے انشاءاللہ پدر میرو ایکسا تدک قسمتی وانی عبدالغفور دیواری خاص کون ملنگ